Mari wa mugana wa Impamvu ya Kampala abafana ba PL byaborohera kujya kureba match i Bugande byaborohera cyane rwose imodoka n'cyangwa mu gitondo hari ubusinga singa 30 so yeruka vuba singa 30 kujya Kampala ibihumbi 40 kuko mu mashinge ndumva ari 80 azamutse mashinge ni 80 aho merukira kure yaho 40 se n'amafaranga menshi ntabwo ari menshi bagenda rwose umuntu uri buvuye uyakaza kureba iyo 40 ntari buyakore none yabura kuyakoresha cyane ubwo rero makuru aravuga ko APR yamaze kwandika binyushije muri Ferwafa yandikira CAF yibwira ko rwose titeguye kujya muri Kongo bijyanye n'umutekano muke unariyo birumvikana ubwo ntande rwose biragoye buriya n'igikombe cya Afrika cya volleyball niho kigomba kubera ariko n'ubu baribaza kizaberayo uretse n'iby'umutekano muri Kongo hariyo icyorezo cya Ebola na Ebola ubwayo uretse n'umutekano Ebola nayo iracyahari kuko nko muri volleyball bavuga ko rwose kubera Ebola iriyo gufata ibihugu kabijyanayo niyo Ebola nk'aba banyamisiri n'abanyamaroc urabizi ukuntu biba bimeze yo babwiye ikintu cya Kongo ejo bundi muri mwari muri Maroc ni mukino kubera icyorezo cya Ebola ubwo rero kuvuga ngo Maroc za Libya za Algeria zigiye kujya muri Kongo biragoye n'igikombe cya Afrika niba ramyaho kizabera cya volleyball bashaka gukimura kwakijyana ahandi ubwo rero nizo mpamvu zose zirimo kuba APR impamvu nyinshi zatuma APR tajya muri so nakire Nepo nanone muri studio Nepo avuye igicumbi ubu Nepo ariko kwakira Nepo aritenia mbere kwakira Nepo muze kwizigira Nepo avuye igicumbi mbere kwakira Nepo mwamwerukaga abagora match agasogira nambe ukuntu mwakiriye wajyangwa avuye nk'igicumbi no mbere ko yandujya kuri Nepo ari ikipe yitwa Black Bulls na ekipe abari bakwiriye no kwitondera cyane ekipe yitwa Black Bulls izakina n'agakipe ko muri Comoros kitwa Atomic itozwa na Colonel mu ngabo tayari umutoza w'ikipe yo muri Comoros ni Colonel mu ngabo bazajya uvuga ati wenda Colonel Rugangura umutoza wenda wa Rayon Sport akoresha abakoroneli bazo cyane ikipe yitwa Association Black Bulls ni ekipe yashinzwe mu mwaka wa 2017 nayo izamuka mu cyiciro cya mbere mu mwaka wa 2020 nyuma gutwara igikombe cyo mu cyiciro cya kabiri cyo mu gace ko mu majyepfo n'ibihugu bari binini bakina icyiciro cya kabiri mu ma region hanyuma isa gutwara igikombe cya championnat 2021-2022 natwaye igikombe cy'igihugu muri 2023 iyi kipe isohotse imeze nka Rayon birasa neza 100% yabaye ya kabiri muri championnat kuko Yudisongo niwe yatwaye igikombe inatsinirwa ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'igihugu rwose iyi kipe rwose ikaba izakina muri yasohotse bureyo rwose mpamvu bashobora kuzikubitanira cyane bari kumwe cyane hanyuma iyi kipe yakiye n'amatsinda ya Confederation 24-25 aho yari kumwe mu itsinda na Zamalek Al Masry na Enyimba yagoye ahantu hakomeye cyane yakiye amatsinda ya 24-25 umwaka wabanje jushize Atomic oya Black Bulls yo muri Mozambique yavuyemo nane Surwanda yakiye amatsinda ya 2024-25 iri kumwe mu itsinda na Zamalek Al Masry na Enyimba yagoye ahantu hakomeye cyane icyo gihe ariko yavuye bifite amanota 4 uko yatsinze Enyimba inganya na Al Masry umukino umwe